नमस्कार ମୁଁ ଆଦିତ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ସଠିକ୍ ଖବରରେ। ଆଜି ସକାଳର 15ଟି ମୁଖ୍ୟ ବଡ଼ ଖବରକୁ। ଫେସବୁକରେ ପ୍ରୋଫେସରଙ୍କ ବିବାଦୀୟ ପୋଷ୍ଟ ଲେଖିଲେ ଭର୍ଜିନ୍ ଗାର୍ଲ ଇଜ୍ ଲାଇକ୍ ସିଲ୍ଡ ବଟଲ୍। ମହିଳାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଅରୁଚିକର ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇ ବିବାଦ ଘେରକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଯାଦବପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଫେସର କନକ ସରକାର। ଫେସବୁକରେ ତାଙ୍କର ଏକ ପୋଷ୍ଟ ଓ ପରେ ଏହାକୁ ଡିଲିଟ୍ କରାଯିବା ଖୁବ୍ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। କନକ ସରକାର ତାଙ୍କ ଫେସବୁକ୍ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଭର୍ଜିନ୍ ଗାର୍ଲ ଇଜ୍ ଲାଇକ୍ ସିଲ୍ଡ ବଟଲ୍ ଲେଖି ପୋଷ୍ଟ କରିଥିଲେ। ମହିଳାଙ୍କ କୁମାରୀତ୍ୱକୁ ସେ ସିଲ୍ଡଯୁକ୍ତ ବଟଲ୍ ସହ ତୁଳନା କରିବା ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରେ ତୀବ୍ର ନିନ୍ଦା କରାଯିବା ପରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ପ୍ରଫେସର ଏହି ପୋଷ୍ଟକୁ ଡିଲିଟ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଆମାଜନରେ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ଜାଣନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ। ଲୋକପ୍ରିୟ ଏବଂ ବ୍ୟୟବହୁଳ କମ୍ପାନୀରେ ଚାକିରି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ଆଶାୟୀ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଲୋକପ୍ରିୟ ଅନଲାଇନ୍ ବିକ୍ରୟ କମ୍ପାନୀ ଆମାଜନ ନିଜର ଖାଲି ପଦବୀ ପାଇଁ ସୂଚନା ଜାରି କରିଛି। ଆମାଜନ ନିଜର 1300 ଖାଲି ପଦବୀ ପାଇଁ ଏହି ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏହା କେବଳ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଅନ୍ୟ ଦେଶମାନଙ୍କର ଆଶାୟୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ ମଧ୍ୟ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ 1286 ପଦ, ଚୀନ ପାଇଁ 467 ପଦ, ଜାପାନ ପାଇଁ 381, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ପାଇଁ 250 ଓ ସିଙ୍ଗାପୁର ପାଇଁ 174 ପଦ ଉପଲବ୍ଧ ରହିଛି। ଆମାଜନ ନିଜର ଇ-କମର୍ସ ଓ କ୍ଲାଉଡ୍ ବ୍ୟବସାୟର ବିକାଶ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା କରୁଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଆମାଜନ ପ୍ରବକ୍ତାଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ କମ୍ପାନୀର ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଏହି ନିଯୁକ୍ତି କରାଯିବ। 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପୁରସ୍କାର ଘୋଷିତ ମହିଳା ମାଓବାଦୀର ଆତ୍ମସମର୍ପଣ। ମାଲକାନଗିରି ମାଓବାଦୀ ଡିଭିଜନ ଗୁମ୍ପା ଓ ମାଓବାଦୀ ଦଳମର 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପୁରସ୍କାର ଘୋଷିତ ଏରିଆ କମାଣ୍ଡର ମହିଳା ମାଓବାଦୀ ଦେବେ ମାଢ଼ି ଓରଫ ଶାନ୍ତି ଆଜି ମାଲକାନଗିରି ଏସ୍ପି ଜଗମୋହନ ମୀନା ଓ ବିଏସ୍ଏଫ୍ କମାଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଡିଭି ନାୟକଙ୍କ ନିକଟରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ଗୁମ୍ବା ସ୍ୱାଭିମାନ ଅଞ୍ଚଳର ମାଓବାଦୀ ଦଳମର ମହିଳା ଲିଡର ଦେବେ ମାଢ଼ିର ଆତ୍ମସମର୍ପଣ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱାଭିମାନ ଅଞ୍ଚଳର ମାଓବାଦୀ ଦଳମ ଓ ମାଲକାନଗିରି ମାଓବାଦୀ ଡିଭିଜନକୁ ଏକ ଶକ୍ତ ଝଟକା ଲାଗିଛି। 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପୁରସ୍କାର ଘୋଷିତ ମହିଳା ମାଓବାଦୀ ଶାନ୍ତି ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିବାକୁ ଆଗେଇ ଆସିଥିବାରୁ ଏସ୍ପି ଶ୍ରୀ ମୀନା ଓ ବିଏସ୍ଏଫ୍ କମାଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଖୁସି ହୋଇ ପୁଷ୍ପଗୁଚ୍ଛ ଦେଇ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ। କାଲିମେଳା ସ୍ଥାନସ୍ଥ କସଲକୁଣ୍ଡା ଗ୍ରାମର ସ୍ୱର୍ଗତ ପଦିଆ କବାସୀଙ୍କ ଝିଅ ଦେବେ ମାଢ଼ି ଓରଫ ଶାନ୍ତି ଗତ 2008 ମସିହାରେ ମାଓବାଦୀ ଦଳମରେ ଯୋଗ ଦେଇ କାଳିମେଳା ଦଳମରେ ଏରିଆ କମିଟି ମେମ୍ବର ଭାବେ କାମ କରୁଥିଲେ। ଭାଲୁ ଆକ୍ରମଣରେ ଗୁରୁତର। ସାଇକୁଳା ନିକଟରେ ସୋମବାର ଭୋର ସମୟରେ ଜନୈକ ବାଳକ ଭାଲୁ ଆକ୍ରମଣର ଶିକାର ହୋଇ ଗୁରୁତର ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଆହତ ବାଳକ ଜଣକ ଖୁଣ୍ଟା ଥାନା ତଥା ଗୋପବନ୍ଧୁ ନଗର ବ୍ଲକ କଣ୍ଟିସାହି ଗ୍ରାମର ଦୀନବନ୍ଧୁ ମାଝୀଙ୍କ ପୁଅ ଶୁଭଙ୍କର। ରବିବାର ରାତିରେ ମକର ପଲା ଜାଳିବା ପାଇଁ ଶୁଭଙ୍କର ଗ୍ରାମର ଅନ୍ୟ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସୋନ ନଦୀ କୂଳକୁ ଯାଇଥିଲା। ମକର ପଲା ଜାଳି ସାରି ଫେରିଲା ବେଳକୁ ପଛରେ ଥିବା ଏକ ଭାଲୁ ଅଚାନକ ଶୁଭଙ୍କରକୁ ପଛରୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା। ଦୁର୍ନୀତିର ତାର ନବୀନ ନିବାସର ଅନ୍ତପୁର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲମ୍ବିଛି, ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଦୁର୍ନୀତିର ଦାନବକୁ ଦାନା ପାଣି ନବୀନ ବାବୁ ଦେଉଛନ୍ତି। ଦୁର୍ନୀତିର ତାର ନବୀନ ନିବାସର ଅନ୍ତପୁର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲମ୍ବିଛି। ପିସି ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ ଖଣି ଦାନବକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି। ମନ୍ତ୍ରୀ, ବିଧାୟକ ଓ ଆଇଏଏସ୍ ମାନେ ପିସି ନେଉଥିବା ବେଳେ ଧରା ପଡ଼ୁନାହାନ୍ତି। ବିଜେଡ଼ିର ବହୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ବିଧାୟକ ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ବିଜେପି ସରକାରକୁ ଆସିଲେ ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜେଲ୍ ପଠାଇବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ଛୋଟ ଦାନବ ସରୋଜ ସାହୁ କିଏ? ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ କ'ଣ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି? ଏହା ଉପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜବାବ ଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ପ୍ରଧାନ। ଅଗୁସ୍ତା ୱେଷ୍ଟଲ୍ୟାଣ୍ଡ ମାମଲା ପରିବାର ସହ କଥା ଦେବାକୁ ମିସେଲଙ୍କୁ ଅନୁମତି। ଅଗୁସ୍ତା ୱେଷ୍ଟଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଭିଭିଆଇପି ହେଲିକପ୍ଟର ଦୁର୍ନୀତିର ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତ ତଥା ମଧ୍ୟସ୍ଥ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମିସେଲ ଜେମ୍ସଙ୍କୁ ପରିବାରର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଲାଗି ଅଦାଲତ ଅନୁମତି ଦେଇଛନ୍ତି। ସୋମବାର ସିବିଆଇ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଦାଲତରେ ଦେଇଥିବା ଅନୁମତି ଅନୁଯାୟୀ ମିସେଲ ପ୍ରତି ସପ୍ତାହରେ 15 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଓ ଓକିଲଙ୍କ ସହିତ କଥା ହୋଇପାରିବେ। ବ୍ରିଟେନ ନାଗରିକ ମିସେଲଙ୍କୁ ଗତ ବର୍ଷ ଜୁଲାଇରେ ଦୁବାଇରେ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା। ଡିସେମ୍ବର 4ରେ ତାଙ୍କୁ ଭାରତ ପ୍ରତ୍ୟର୍ପଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଦର ବୃଦ୍ଧି ମୋର୍ଚ୍ଚାରେ ମୋଦି ସରକାରଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି। 18 ମାସରେ ନିମ୍ନ ସ୍ତରରେ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି। ଦର ବୃଦ୍ଧି ମୋର୍ଚ୍ଚାରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସରକାରଙ୍କୁ ମିଳିଛି ଆଶ୍ୱସ୍ତି। ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ମୂଲ୍ୟରେ ହ୍ରାସ ଓ ଇନ୍ଧନର ଦରଦାମରେ ସାମାନ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କାରଣରୁ ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ଖାଉଟି ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତିରେ ହ୍ରାସ ଘଟିଛି। ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ତଥ୍ୟ ମୁତାବକ 2018 ଡିସେମ୍ବରରେ ଖାଉଟି ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ହ୍ରାସ ପାଇ
2.19% रही, जहाँ 18 मासरे सर्वनिम्न स्तर। गत एक मास समय अंतर्राष्ट्रीय बजार में अशोधित तैल दर प्राय 30% अधिक ह्रास पाई। 26/11 मुंबई आक्रमणर षड्यंत्रकारी को तहब्बुर राणा को भारत पठै पारे अमेरिका। 2008 में होता मुंबई आतंकवादी आक्रमणर षड्यंत्र रचिथिबा नहीं अमेरिका 14 वर्ष जेल दंड भोगुवा तहब्बुर राणा को भारत पठाଯିबा नहीं प्रबल संभावना देखा मिलता सूचना अनुसार भारत सरकार ट्रंप प्रशासन सहायतार पाकिस्तानी कानाडार नागरिक प्रत्यावर्तन पर आवश्यक दस्तावेज पूरण करने लगी। 2021 पूरण हम राणा गोहत्या अभियुक्तों विरोध में लगिला एनएसए। गुरुतर अपराध में संपृक्त व्यक्ति विरोध में लागू करा जातीय निरापत्ता आईन एनएसए एवं गोहत्या विरोध में लगी। उत्तर प्रदेशर बुलंदशहर गोहत्या घटना गिरफ 3 व्यक्ति विरोध में स्थानीय प्रशासन एभली एनएसए लागू करिछि। आईन अनुसार गिरफ व्यक्ति को साधारणतः जामिन मिल न थाए। पुणे निशर्त क्षमा मागिले राहुल पांड्या। टीवी शो कॉफी विथ करण महिला संपर्क में अरुचिकर मंतव्य दे निलंबित होता टीम इंडिया ओपनर केएल राहुल और ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या आज पुणी थे बीसीसीआई को निशर्त क्षमा मागिछन्ते। यापर बीसीसीआई सीओए अध्यक्ष विनोद राय कहते बीसीसीआई दुई खेलाड़ी क्रिकेट कैरियर को विपद में पकड़ा अपेक्षा केमिति सुधारा जाई पारिबो से दिगरे विचार करबा दरकार। ऑस्ट्रेलिया ओपन प्रथम राउंड्रु आंडी मरे विदा। ऑस्ट्रेलिया ओपनर प्रथम दिन में विपर्यय घटी। विश्वर पूर्वतन नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी आंडी मरे प्रथम राउंड्रु विदाय नहीं। स्पेन रॉबर्टो बतुस्ता आगुतों 4-6, 4-6, 7-6, 7-6, 2-6 परास्त हो टूर्नामेंट विदाय नहीं। कुर्द मानक आक्रमण कले तुर्की अर्थनीति को खिनभिन करदेबु। कुर्द मानक आक्रमण कले तुर्की अर्थनीति को दुर्बल करदेबु बोली अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप धमक देइछन्ते। कुर्द मानक मध्य तुर्की को उस्काइबा भली कामरू निवृत्त रहिबापई से परामर्श देइछन्ते। तुर्की किछि कुर्द संगठन मानक आतंकवादी बोली विवेचना करबा सह आक्रमण करिबो बोली सूचना देइतला। सीरिया रे अमेरिका सह मिसे कुर्द माने आईएसआईएस सह लड़ाई करुथिले। सीरियारो अमेरिका सेना प्रत्याहार करबा परे तुर्की कुर्द मानक उपर आक्रमण करिबो बोली कहितला। भीमा कोरेगांव हिंसा घटना रे सामाजिक कर्मी विरोध में मामला नाचक करने को मना कले सुप्रीम कोर्ट सोमवार सुप्रीम कोर्ट रो एल्गर परिषद भीमा कोरेगांव हिंसाकांड रे कथित माओवादी संपृक्त नागरिक अधिकार कर्मी आनंद तेलतुम्बडे विरोध में पुणे पुलिस रुजु करिथिबा प्राथमिक तदंत रिपोर्ट को नाकच करने को मना कर देइछन्ते। सर्वोच्च कोर्ट यह मामलार तदंत प्रक्रिया रे हस्तक्षेप करने को मना कर देइछन्ते। मुख्य विचारपति जस्टिस रंजन गोगोई जस्टिस अशोक भूषण एसके कोलंक खंडपीठ 4 सप्ताह पर्यंत मध्यवर्तीकालीन सुरक्षा प्रदान करिछन्ते। कंधमाल रे नाबालिका मातृत्व प्रसंग निज आड़ू मामला रुजु कर राज्य सरकार को नोटिस कले एनएचआरसी। कंधमाल कुमारी मातृत्व घटना जातीय मानव अधिकार कमिशन राज्य सरकार को नोटिस निज आड़ू मामला रुजु कर नोटिस कले एनएचआरसी। आसंता 4 सप्ताह मध्य यही घटना जड़ित संपूर्ण रिपोर्ट एनएचआरसी को दबा को मुख्य शासन सचिव आदित्य प्रसाद पाढ़ी को निर्देश होइछि। ए मामला रे जड़ित थिबा अभियुक्तों विरोध में कौन कार्यानुष्ठान नियाଯାଇଛି एवं पीड़िता को सहायता और काउंसलिंग प्रस्तुत विस्तृत रिपोर्ट प्रदान करने को एनएचआरसी निर्देश देइछन्ते। गतकाली जनजाति सेवाश्रम 8म श्रेणी छात्री प्रसव घटिथिबा घटना सामना को आसिथिला। सेपटे घटना संपृक्त स्कूल प्रधान शिक्षयित्री को निलंबन करा जायछि। राज्य सरकार प्रधान शिक्षयित्री को निलंबन करिसेंते। निलंबन करने को गतकाली तदंत पर राज्य सरकार को सुपारिश करथिले राज्य जिलापाल। यही घटना रे गतकाली 3 जन को निलंबन करी और 6 जन को कार्य बहिष्कार करथिले जिलापाल। दारिंगबाड़ी सरकारी उच्च विद्यालय हॉस्टेल रे जड़े 8म श्रेणीर छात्री एक शिशु कन्या जन्म देवा खबर प्रचार होगा पर राज्य में हईचई सृष्टि होइछि। सेपटे पीड़िता बयान आधार में जन को गिरफ्त कर अधिक तदंत चलाई पुलिस सूचना अनुसार नाबालिका जनक 7 मास तले गाँव को जाइथिले। सही समय छात्री को गाँ चर्च निकट में अभियुक्त श्रवण कुमार प्रधान दुष्कर्म करथिले।
ଆଉ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କାହାକୁ ନ କହିବାକୁ ଅଭିଯୁକ୍ତ